Chibai ule kimchi ka siamdan na Chinese cabbage ka manga ziklum te antram te poina siam theya ka phela ka chante ang kan du te atin kan chandon nya chan lo poina siam thei thawa ka chan vek nuwa akaw in thwa ho hi ka ti sang le vekang chotola tui tam deuh hlek ka da a chi fian lian ni ka tela chi hi ka chokral veka achia na tui ka ti tam deuh na chan hi chu akara le kwal ngai lo turin azoi thleng ka cheang achunga thil rit deuh hlek ka da a hetia kan ti hian akara le velte angai lawa Awlsam bik em ema tu hian achim tha a azoi that thleng ka che a azoi thato lutuka in muthia manga tui hi ka pai vekanga ka silfai anga allutuk hi a alzual pui ka silfai nuwa ka sor hula a al hi a silfai vek thei lawa kan te manga a om ang kha chu a hriat ve maya bol lo tel tur ka her nga lang purun sen so thing le purun var apple ka tel dona pum chan ve ka tela fish sauce ka tela soy sauce zok po a man thei chuthing ka tela tui ka leya chip dewin ka herang chuthing aya chang phutamo maida chum koi te po a man thei gochujang ka mangdona chili powder pa ngai mo kashmiri red chili powder te po a man thei kashmiri red chili powder hi chu aronga moya athak vak lawa chi ka tela ne dewin kan cho polanga al dan thak dan te kan te manga kan duang takin kan siamdan nya purun na bul uile carrot ka tela kan nei rem chan lo po ina tel lo ina siam thei thawa ka chopol that nuwa cabbage ka tela uluk dewin ne dewin kan me polang kan me ne po le bol lawa kai tha a soi to angin chothing man hi chu Awlsam topa kan her dip maya changphut le maida te hi chu chum min photanga ya kan me pol that nuwa kan te manga bol lo ngai belte omni chuan kan tel bel don nya adu tan heti hian ei ngal top the amaro chu ala in lo awangin athur deuh sek le arim te kha ala lawa nia ka phowanga a in that thleng ni thum vel te hi chu angai ve a that nuwa fridge ka da ang a in bel zel lo nan akar ol hi ve thina kanem muk dewa ka channel min khir saka wangin kalome